O te whaatalo whātui lau whaafonga a rele nei tai au malo le soifua manuia o si mai lau whaafonga Talafoala Radio Samoa. I tala to mua o le tai au, ua whaailoa e leo leo o Joshua Tasi, luas fulvalu tau sango Beach Haven, le ana whasi o tia i lunga le awale au kilani, i le po la sofareile. O le mata upo e tusama reporte leo leo o le ana wala au mai le ofisa i le whaalawalawe tau te avale. Ma e whaapeo tangata sai to tono o le isi te avale, le ana to e whaau o manua, i le ua maliu. I reporte le news app na umona whaau o manua i aia li i to aluona so sola ese lea, ma e ui le tau mawhaiane o nise fe soasoani i le ua maliu, e le i manuia ono le tū ngā tele o manuanga ma umai lavalo na soifua i lea taimi. O le tai au las tōna e whaato a mawai le to alua wa mōlia nei e tusa ma le whasi o tio tasi, ma o le a foina maua mai le Far North, se fulu fitu, ma le se fulu wha tausanga. O le so e tūtu la ia i luma o le whaamsinonga o tupulanga Talavoi North Shore, e tali mo lianga o le whasi o ti tangata. E mo le mau e whaapeo tasi na tatui, tu lou, ma e whai tau se lau i la tau sa iai le sauninga na whaia na po i lunga le awale North Shore, whaapea le Beach Haven Community House, e mana tuai tasi. Ua amata toe fo'i a inga wairoi o la teo fale, i le mai a toe suia i o lanu o stickers, mai le lanu muamua nga i le sama-sama, ma le sama-sama nga i le pae-pae. O le ufa amauti noa mai le pule no ia Great Leto li tala le tio New Zealand, o lea ua i lalo mai o le toe 5 fale o wairo o lo pipi i ai pele sticker lanu mumu, po o fale nei ua matua i sao na toe ulu fale i ai seisi. E tusa fo'i mal se lau se fulu fitu fale sa sticker lanu mumu, o le ua suia nga i le lanu sama-sama, ma ua mawhai e neo na toe o iai. O fale fo'i sa lanu sama-sama mua stickers o lea ua lanu pae-pae ma o lona winga, ua mawhai o na toe no foia. O le aile nei o Hawke's Bay na matua i longa o na ti ngā ina i le Whao Gabriel, mai le pule nu e le whaapea ua toe au le leima ato atoa mea fale o le tele o fale o a inga nei ua toe fo'i, ma e umi si taimi e toe tau whaatu lai mai i le community. Ua alu le ulua i malanga o Fesoasoani whaapea tangata ngā lulue ni usila e Fesoasoani a ia Vanuatu malona mawhatia. Matua e longa o na ti ngā ina Vanuatu le umai o le whalo na lua i le asto nai, Cyclone Kevin, le whaapea category 5, e Seichuri Samoa mua i Vanuatu, le category 4. Ua whānei na matua i lolo vai ai ma whaalenga ina le te lo vai ngō Vanuatu. Mai whaafetaia e le isa soifua maumaue o mai le taimi o talafou. Mai le minister wa i whafua New Zealand na ia mahuta o le tai au na nafi na tu ua i le vaa le ami New Zealand nei mo Vanuatu. Mana ave container vai, whaapele telo sa palai o mo o mia vave tangata Vanuatu. Ta ua i fo ele minister to a fitu tangata ngā lulue o le tinei mua New Zealand, o le Defence Force whaapea sui o le matanga luenga o le vai whafo, e o i Vanuatu mō ngā luenga Fesoasoani. E se mai Fesoasoani nei, e se lau 5 afe tā lale Fesoasoani tupe a mata o tu inatu i le hai komisina o New Zealand o lo i Vanuatu. E whaatu peita alo sango lo o whaaoane i lona ofisa o no le wha. O Vanuatu o lo o whaatu langaina e malo au whaatasi, o le atunu ua o pito sili o na lamatia ngō fie i mala whaanatura. Ua vave tela Rob Campbell mana saunoanga le whaitau se lau o tangata vai le te whatu ora. O le mai atu leo Rob Campbell mai ana ngā luenga i lua o whaatu le silo le te whatu ora ma le Environmental Protection Authority le vai aso walu. Na ia toe whaasara lau ina i loa i lunga le social media e le o toe mamao le aini ngā luenga a nisi o lo ngā lulua i totono le soifua malu luaina. Whai mai Campbell o mea nei sa le mawhaiona tala no ai ono o le nofua na ia nofoia. Pei tae o lea e lo o tō iai o lona winga wa mawhai. O tua inga fo ia Campbell wa ia tua iai o lo o tele na wapuna o a maumau. Ono le swinga na suia mai ei pūlenga District Health Boards tuai po a DHBs i lalo le pūlenga wa iai nei o le te whatuora. Ma o nisi wa wanofa i ngā luenga wa taito o lua tangata e whaia. E le i whai ngōwhia le iuni o lo o tua mō tangata whai ngā luenga le malo, le Public Service Association, saunoanga nei, ma ua whai mai ei le iuni e le o Fesoasoani saunoanga Campbell i le nei mata upu. Mai le whailau tūse le iuni Kerry Davis, o le alu o le vaea e le o se mea e mawhaiona tau fia. Pei tai, e le o iaini Fesota inga e mauti no ai se fwai numero ngā luenga vaea i le taimi nei. Matala muli, ua whai mai le National a whai atu lai mai na te tau a vea le malo, o le aia whaatau ngōwhia ina childcare. O se tasi o vaenga o le launga o ta ua le State of the Nation a le teitai a Christopher Luxon ananafi i le tai au i Aukilani.
O le awhai ai le Family Boost Child Care Tax Rebate te fesoasoani le se lau tolu se fulu afe. O ainga e maua la laloanga i le feololo tupe maua, ma e o atu le fitus fulu lima tāla tupe maua wha au popo i le vaiaso, tu salea ma le tolu afe iwa se lau tāla i le tausanga. O tangata anga va'au i lātou e o atu le se lau valus fulu afe tāla tupe maua, ma le fitus fulu lima tāla rebate i le vaiaso e awanoa mai mo ainga e o atu le se lau fas fulu afe tāla tupe maua. Mai a Luxon, o vaenga i lima o lo ave i ele wha mua le National Pe Atu mai, o le tawal soifuanga, o totongi, tu la fono, soifua malo loina maa onga, wha apea au wala mawhale. O tala nao le nei tai au, manuia le amatanga o le vaiaso.